Mlambo vho thoma ndingo ya mushumo wa u ṱoḓa vha muhatuli muhulwane nga u ṱalutshedza bono line vha vha naḽo e vha bvisela khagala mbuno dza sumbe dzine vha ri dzi nga shandukisa na u khwinisa kushumele kwa vhahatuli na dzikhothe. Mbudziso nga u sa farea zwavhuḓi ha vhaṅwe zwi tshi tevhela u nangwa havho sa muṅwe wavho nkhetheni dzo mbo ḓi vhanela. Vha Democracy in Action ndi vhaṅwe vha vhathu vhe vha sumbedza u sa farea zwavhuḓi nga u nangiwa havho zwi tshi tevhela khaṱulo dzavho malugana na mutsireledzi wa lushaka vho Vhusisiwe Mukhwevhani. On a different topic, you have not dealt with the complaint which was raised against you by Democracy in Action, in which they laid down an objection to your appointment or your consideration as a Chief Justice, and it relates to public protector matters. They bemoan the fact that you have demonstrated incoherence in jurisprudence that exhibit executive-mindedness in judgment writing or decision-making. You will recall that in the so-called state capture judgment, the remedial action that was an issue was challenged on a legality basis, right? And there was nothing found unsound with that remedial action, where the public protector said the president should appoint a commission of inquiry and must consult the Chief Justice to appoint the judge to chair that commission. Mlambo vho amba uri vha tou khethiwa sa muhatuli muhulwane vha ḓo ita na u sedzesa kha tsireledzo ya vhahatuli. Now, this is the impact. If judges are going to feel that level of threats against themselves personally, what do you think they will do when they get confronted with these cases? Doesn't that erode their independence and impartiality? Are they not going to start ruling in a way that says they are not going to be threatened? Nketheni wa u fhedza u lingiwa kha vhuimo ha muhatuli muhulwane vho Raymond Zondo vha ḓo livhana na mbudziso dzi no nga idzi matshelo.